Reka nongere ngo ikaze ukurikiye Davis Entertainment muri aka kanya, reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba udukurikiye uherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turugatsura n'amakuru yacu y'imyidagaduro, n'amakuru tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije, tugira ngo tumenye ni iki kiri kuvugwa muri gisi y'imyidagaduro. Tudatinze rero, reka amakuru yacu y'uyu munsi tuyahereye kuri iyi nkuru ivuga ko Meddy yaciye agahigo kuri YouTube akomeza kwanikira Diamond Platnumz guturuka hariya mu gihugu cya Tanzania. Uyu muhanzi Ngabo Meddy rero wamamaye mu muziki nka Meddy yaciye agahigo kuri YouTube mu Rwanda, aba umuhanzi wa mbere ugize indirimbo yarebwe n'abantu bagera kuri miliyoni 100 kuri YouTube, ndetse aba umuhanzi wa gatatu muri East Africa ufite indirimbo yarebwe n'abantu miliyoni 100 nta wundi muhanzi bafatanyije. Nubwo rero yatangiye urugendo rushya mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, uyu muhanzi Meddy akomeje guca agahigo haba muri East Africa ndetse no mu Rwanda muri rusange. Indirimbo ye rero yitwa Slowly ya Meddy imaze imyaka 6 kuri YouTube, ikaba yamaze kurebwa rero n'abantu bagera kuri miliyoni 100, bituma ikomeza guca uduhigo dutandukanye haba mu Rwanda ndetse no muri Afurika y'Uburasirazuba. Iyi ndirimbo rero ibaye ya gatatu ikozwe n'umuhanzi umwe ibashije kurebwa cyane kuri YouTube, ikaba rero ikurikiwe na JJ ya Diamond Platnumz ifite miliyoni 96 mu gihe cy'imyaka 4 imaze kuri YouTube. Uyoboye rero abandi ni Zuchu ku ndirimbo Sukari, akaba rero akurikirwa na Fally Ipupa ukomoka hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ndirimbo kandi yakomeje kuyoboza nyine inkoni y'icyuma izindi ndirimbo zo mu Rwanda zose, kuba ariyo rero yarebwe cyane kuri YouTube. Bitari byo gusa rero, Meddy niwe ufite agahigo nanone mu Rwanda ko kugira indirimbo yarebwe n'abantu miliyoni 1 ku munsi umwe. Iyo ndirimbo rero ni Maivo, niyo rero yakoze nyuma yo gukora ubukwe bwe aherutse gukorana n'umugore wiwe. Reka rero tudatinze amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko Kivumbi Dreste na Mr Kagame barakwinjiza muri iyi weekend neza. Mu cyumweru gishize rero abahanzi nyarwanda bakomeje imihigo nyine bahize kuva uyu mwaka watangira yo kuticisha irungu. Nyine abakunzi b'umuziki nyarwanda bashyira hanze umuziki wengetse neza. Niba rero ukurikiranira hafi amakuru ya Davis Entertainment, umaze kumenyera ko buri kuwa gatanu tukugezaho urutonde rw'indirimbo nshya ziri gufasha kuryoherwa, ziragufasha nyine kuba waryoherwa n'impera z'icyumweru witegura no gutangira ikindi cyumweru neza. Ni indirimbo rero ziba ziri mu njyana zose, zaba ari zo kuramya no guhimbaza Imana ndetse n'izisanzwe. Mu ndirimbo nshya rero zagiye hanze muri iki cyumweru no mu mpera z'icyumweru gishize, twabashije kubahitiramo indirimbo 10 gusa zagufasha kwinjira neza muri weekendi. Indirimbo ya mbere rero yitwa Impamvu ya Kivumbi King. Uyu Kivumbi King rero ari mu bahanzi bari mu bihe byiza, hagiye gushyira hanze alubumu ya kabiri yise Ganza, yahurijeho abahanzi batandukanye, gusa asanganwe izindi zakoze ku mutima ya benshi. Imwe rero muri izi ndirimbo yitwa Impamvu. Ku ndirimbo ya kabiri rero hari Nipe ya Mr Kagame afatanyije na Ibiza Edition. Umwaka rero wari ugiye gushira, abakunzi ba Mr Kagame batabona indirimbo nshya kuri ubu rero akaba yashyize igorora abakunzi be, aho yamaze gushyira hanze iyi ndirimbo yise Nipe yafatanyije n'uwitwa Ibiza Edition. Ku mwanya wa gatatu hari Dairy Nakuza ya Dreste. Nyuma rero ya Zana yamuhuje nyine na Neri Ngabo. Uyu muhanzi Dreste yamaze gushyira hanze indirimbo yahuje amagambo y'urukundo yise Dairy na Akuza. Ku mwanya wa kane hari Turi Wawelu cyangwa se We Outside ya DJ Marino afatanyije nyine na Kevin. Iyi ndirimbo yabo rero nyuma y'igihe kirekire atumvikana mu ndirimbo, uyu DJ Marino akaba yashyize hanze indirimbo muri iki cyumweru ijyanye n'ibihe turi kwinjiramo by'impeshyi yise Turi Wawelu, yahuriyemo nyine na Kevin ndetse n'uwitwa David Denko. Ku mwanya wa gatanu hari Say No One
ya Juni Quickly afatanyije na Horix. Uyu musore akaba akomeje kwigaragaza neza mu njyana ya trapish. Juni akaba yarashyize hanze rero indirimbo zigize album ye yise Young Dangerous. Imwe rero muri izo ndirimbo akaba yarayise Say No One, ishishikariza abantu kwiga kuvuga make. Ku mwanya wa gatandatu hari Icara Wige ya Skaitu. Nyuma y'igihe kinini rero humvikana imvugo ya Icara Wige wayizanye bwa mbere, Skaitu akaba yahise ayitirira indirimbo nshya yashyize nyine ahagaragara ikangurira abantu kwirinda ishyari kugira ngo babashe kugera ku iterambere bifuza. Ku mwanya wa karindwi hari Kigalians ya Yuhi afatanyije na Trani. Uyu muhanzi rero Frongo Francis ukoresha amazina ya Yuhi Mike mu muziki yamaze gushyira hanze nanone indirimbo y'urukundo yise Kigalians yakoranye na Trani. Ku mwanya wa 8 hari Visit Rwanda ya Bitikira afatanyije na Nessa. Muri iki cyumweru rero abaraperi Nessa na Bitikira bakaba barashyize hanze indirimbo igaruka ku byiza nyaburanga by'u Rwanda bise Visit Rwanda. Ku mwanya wa 9 rero hari iyitwa Biravugwa ya Yefanta afatanyije na Vocal King. Umuhanzi rero akaba na producer w'umunyempano kandi ukiri muto wise Yefanta, yakaba yakize ahagaragara amashusho y'indirimbo yakoranye na Vocal King yise Biravugwa. Ku mwanya wa 10 hari Naramwizeye ya Jack Worshipper. Uyu Jack rero Irambona uzwi nka Jack Worshipper mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, akaba n'umuyobozi w'itsinda Icara Worshipers ry'abaramyi baturuka mu madini atandukanye. Yakoze umuganzo ashyira hanze Naramwizeye nyuma y'amezi 2 akoze Rise and Shine. Mu bandi rero bashyize hanze indirimbo muri iki cyumweru harimo abahanzi ikazi nka Nema Rehema washyize ahagaragara episode igizwe n'indirimbo 6 zirimo n'iyitwa Mfite Umugabo, hakaza umuramyi Irakoze Jideo washyize hanze iyo yise Ntama n'abandi. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko Burna Boy, Davido na TMC mu bahataniye ibihembo bya BET Awards 2024. Hamaze rero gutangazwa abahanzi mpuzamahanga bahataniye ibihembo bikomeye mu muziki bya BET Awards muri 2024. Rwiganjemo rero abahanzi bakomeye barimo nabo muri Afurika bahagaze neza ku rwego mpuzamahanga. Ni ibihembo rero byahinduye amateka y'umuziki wa Amerika, by'umwihariko ku bahanzi babirabura bahezwaga mu bindi bihembo. Muri maze rero televiziyo ya Black Entertainment Television igira igitekerezo cyo gushyiraho ibihembo bishima abahanzi babirabura bitwara neza. Ibi bihembo rero bya BET Awards bimaze kuba ngaruka mwaka, byatangiye nyine gutangwa muri 2001. Uyu mwaka rero hamaze gutangazwa abahanzi batandukanye babihataniyemo bo muri Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Nigeria, Ghana, Afrika y'Epfo n'ibindi bihugu bimaze kugira umuziki wateye imbere. Abarimo Beyonce rero, Cardi B na Drake bahataniye ibi bihembo bizatangwa ku nshuro yabyo ya 20. Abahanzi rero bakomeye nibo biganjemo abahataniye ibi bihembo barimo nka Beyonce, Kanye West, Drake, Cardi B, Asha, Chris Brown, Nicki Minaj, Doja Cat ndetse n'abandi. By'umwihariko abahanzi nyafrika barimo Davido, Burna Boy, Tyra, TMZ, Ayla Starry, Asake, Roger nabo bakaba bahataniye muri bihembo bizatangwa ku itariki ya 30 Kamena muri Los Angeles. Burna Boy rero, TMZ na Davido bakaba bari mu bahanzi nyafrika bahataniye ibihembo bya BET Awards 2024. Dore rero urutonde rurerure rw'abahanzi bakomeye nyine bahataniye ibi bihembo bya BET Awards 2024. Kuri album of the year hari Chris Brown, Gunna, 21 Savage, Asha, Drake, Victoria, Killer Mike, Nicki Minaj. Akaba hataniye muri Best Female R&B Pop Artist Beyonce, Coco Jones, Doja Cat, Harmony Longo n'abandi benshi bagiye
batandukanye nk'uko tuzakomeza kugenda tubibagezaho gatanu kuri gatanu. Reka rero wowe wabanye natwe mu makuru yacu yo kuri aka kanya nkubwire ngo wakoze cyane, wibutsa ko iyi ari Davis Entertainment aribwo bwa mbere udusuye, ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tukugezaho buri uko bukeye nuko bwije. Reka tubabwire ngo turabakunda cyane.